الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ووجدك أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. Selamun Aleyküm. Temaşakar Aziz Kadir Gronç Şunşma Xeyr. Murat TV ra bername dersi tefsir ra maslum alaytun şuma uma slameti xeyr dışına. Emiş in mayet birisi onide ma unin وشبكت الزواج سني بنا سر لوحه سرنامه ان برنامه ما وشبكت زواج سني بنا ما تلحق همت من خود برهانة وجهت خالكين سيدة خير ومرشتاز. السلام عليكم. شما خير وخير موند شما سلامتي
saat ويش الله راضي بتشكر كان الحمد لله شما ساكن كيف شما سنين الحمد لله şükür. Evet. امسال زمستون هما نوا خير دو هيومو ما وانت خيرومي سر سروهين حسب تقويم جلالي يعني تقويم عمر خيام göre روج verin زمستونو ما شاء الله. تقويم Alman'ın da sonuçta yani visyoy mavun gağun روج verin زمستونو ita takvim yine de kadar sonuçta ama hicri şemsi takvimi aşma verin زمستونه ve روج verin زمستون بله. خب böyle ki vize ne perim yo parlaşmar beni binaya erşavut ve sar dar pan kerdi ba ama yo puk yo sert vrazyo zaf serdi ma beni tabara geri zaf ziyadra serdi. روج yo parra videotu on tumaş erşavut teşekkür. Ama denge tabiatı sarıp ya. Yani ene insanın sarıp ya. Tabiatı sarıp ya. Yoraj bön germ, yoraj bön sert. Pedi yani yo dar etek işte rar par hiri gelin aya dar kerdi an ahkavan bunla pedi ina veların hapa. Vazme her hal kerdana o roj bin cevap pedi yo sert da pedi hone çiz veliyer reşin yani Haya usar hiri gerin kârda. Yani en seriyo şiiriz ki eşkin bünüsü. Ne zımıstın monen zımıstın ne emnon monen emnon. Ne insan verin insan ne insan ma ay veriyor ne ene inke monen insonu akade ki eşkin yo şiiriz bünüsü. Yani Almanız ene rahat yüzeke ene yani famkin o şikayet yeniz, ters yeniz, özbun yani düzen dünya yani kereciye kura vejiye keker o düzen yani xerepiyor, nizam o xerepiyor yani Allah kumahir ayı bükür muafada baş. Amin. Fakat netice hakimi mutlak Cenab-ı Hak açarnenu anu insoni yani milli fereknen anu netice çi medeniyet veraziye insan vat maye vat ay medeniyet tarumar bi deriz yona medeniyet niyor en medeniyet hatta ki kaimune manyosun fakat en şiaiş niyor kayda şiaiş niyor şiaiş gidişat ekohol niyor kısmek miyo şiir hud nüştü be kısmek mırde ver miren kısmek ve şunu ver inayo dünyaya ankada en nizam ankada nişken devam dokur. Yani mugayir, muhalif nizam hakim mutlak Cenab-ı Hak yani ankada devam dokur. Bu mahe en nizam humedi herkin, nişken ve hina açarnenu kendisi koy. Sedat binate kalet diyor çi bir yer bistiyor gağun tuvan gağun şuna Aralık ayı gağun aralık ha aşmı gağun ama bun aralık kaçmı gağunla gağun bele Sedat aşmı Kasım pişkalona aşmı peyniz gağuna bele sobna havadisçi استعمال kalbi ekçini ise ma والله انا حالا هيك شو له خبر امي بخبرك يعني خراب الناس يرس شراس حب مهاجر وجا جيميين بوتين قايخين بات بيا نزي يونانيستان وتيار هليكوبتر شيكوت هوا هيجيرن
cenazon o bivin yani Hindistan veya Punjabistan bunun kayıkın ediyor. Kayık yani o ked yani şivar o inşallah püreyi ne mer yani yolda cenaze di. Tabii en az yani merdin pe kahriyon insan o beşune ver, teşune ver, memleket ko, vatan ko, dev ko, ki ko, dek bay ko. Cevaberde semediyor Latinone yo pronone het Avrupa var. Hakikaten yani zarı merdin beşun, merdin gele baka. O şuma da ay yani bir sebep en gurun ayını yani en fasade o براشة أنا قوين رشنا وأنا حضور صدق براشة رجع قيامت إن شاء الله حساب يدون يعني her şey حساب يبون كم بسبب والله ملي بخرف yani netice nizam dünya o nevo netice ayıyor netice en nizam nevo şarkul avsatı yani en منطقه مارون الشرق الاوسط orta doğu bu Türkiye nizam nevo Türkiye bunun büyük Orta Doğu projesi ina yonume ne yappa demek ki neticeyi en o kumurdu sebep huma en haku inşallah trabiyer fakat maz gereka tefekkür bükü kumurdu sebep ma bizonu en yani en insan en şarj insan mahluk Romeo yani en kadeyoçi ma gereka kabul niyekir. Hocam Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala kelime mustekbirun Rabbas kün. Mustekbir zaf Kur'an-ı Kerim'de Rabbas bin. Mustekbir yani sadece ana rajveto münin yani Orta Doğu itaten anı Latin Amerika tonin tara Afrika tonin tara yani en mustekbirun ucazek yani mustekbir demek yani ayık dahve pilekin o vazın ebinun bir bin emir ko Kur'an'dan kadar tarafın ve ebinun zayıf verdin yani pure fasade pure harabe pure cengun harbun اینی سبب بین و استکبار شیطان رایون ما یور در و ما و گونه دقیقه یا گونه نفسانی یا گونه شیطانی گونه نفسانی پیو توبه و پیو چیا پاکن تأثیری کمیو اما گونه شیطانی گونه عقل رایون تکبر رایون پیله رایون اینی تأثیری و خرابی زاف زیاده ایر او چوب دنیا ماه تماشا کن از هولاسه از پیلات گرسه مبت گرسه ما حرکت بکتی گرمت ما بیاد işte ayra وقت ما عزوندن الله اکبر انا اگر ما فهم بکردن پیله آیا مایا o çort gara dahbe pile nekör en mesaj ma beşken beden pure dünya pile mekiren en zulüm sitem ana pilera mustakbir ayra ayetin der hak istikbar ed der hak pilakid es Kur'an-ı Kerim'de ki Allah Teala'nın ayık dahbe pileken yani nur mera vahiy mera ayetun mera nişken istifade bekir. Çan buaz raşt nişken şiir. Çünkü o emelyen, havayen, vaşteyen, arzuyen ne verdin yeşir het raşta. Ve kunca yo rahat çep bübse yo rahat çep açın. Çan ayetun izlinse kabul nekin. Eğer dünya hakikaten ha mustekbirun ra uncana. En mustekbir نومه اسلام نومه خریستیان نومه یهودیو به نومه اسلامه به نومه خریستیان به نومه یهودیه حرکت کن اما فرق نداره قرآن کریم yani istikbar و استضعاف را ضاف بحث کن انشالله یو درس مع نصر خبر دون مالطيب يا يوم متن ارشود ذهب الناس فاستقلوا وصرنا ذهب الناس فاستقلوا وصرنا خلفا في أراضي الناس كلما جئت أبتغي النيل منهم يعني أي شيء دم أي خرابين هم يهرش بنا خراب هرش
شاهد ولا نشنا tabii diyor rivayet. Yo وقت insan ben bedbin en kadar hayli vajo. Fakat در حق مفهوم Kur'an nis muhalif eniyor. Kur'an bu neticede hakim mutlak Cenab-ı Hak'u seyyibena. Sebep بنا خراب يوم مدات هون بنا خراب هون بنا هول آيرب هما يتم پیامبر ارشود بعد پیامبر از نفر امام ارشود مجتهد ارشود بنه کندز هون بنا خرابه هون ما işte باوری است که işte peynir diyor hole هون ورازنا صالح هون بن حاكم yani Kur'an-ı Kerim o kadar bun ayetten kadar ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين موازن أي يعني بالضعيف رعاردنا وقوة قدرتي نمن معين هنا يعني إمام كر معين رهبر كر ومعين وارث عارض كر يعني işte en zaman ki o tüm tefsirine işte o Hazreti Mehdi o هنا صالح insan yom müddet riardun ben hakim huna kharipena o Allah Teala hin lapata pil filan pa. Bele, seda sohbeti ve şu fakat en bername mahdı sername ma veşbahte zevaj seni bana. Tilki boyun evliliğin mutlu evliliğin altın kuralları inatıra boyun. Hocam bazen Kur'an rama destek Kur'an'da zevacıdı kız zevacı çi ifade ist. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Hamd huma juarin هما براشت راشت متما مخلوقاتون خمیون شرف انسان مار لایق دیو ما انسان براشت بواشتن به شکل یونا حیوان یونا مخلوق دل براشتن اما ما انسان براشت اشرف مخلوقات براشت آیرا شوروش ماتشان شکر بکر کمیو از استا از برازیا از انسانا از عقل فکر شعور دومنا و روح خورا حیاتیت خورا یا داملا یا چلک دا مزیک و یا کل اشتا وجود مزیک یا شعله یا چق زادکی موقع بون صلاة سلام که پیامبر آخر زمان وش زادکی وش ifade yani پیامبر آخر زمان پیامبر اخلاق، پیامبر عدالت، پیامبر سعادت، پیامبر zaten ama dünya ve ahiret saadet insanın rar saadet insanın meşru yani. Zaten hedef din tek yok kelimat eğer vakti mahulasa bekirse hedef din çinu? Hedef din mun saadetu dareyn yani saadet wird kiyun ki dünya ki ahiret. چه kadar مردم بجو چه kadar مردم ben سعادتمند بن وشبخت بن كيف وش هدف دين انه طبعا القرآن الكريم در حق زواج فونسا يعني القرآن الكريم آية كون شاشب آية در حق نكاح در حق زواج ما اشكن واج قائدو verин قائدو زرين veya altının o verin کیه پیرانیشد و زواجد و فامیلیا رانیشد نکاح آیرا الله تعالی قرآن کریم دون بسم الله الرحمن الرحیم وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم سورة Nur herhalde ya Sure Mu'minun ya Nur yarının ayeti kelime Nur herhalde okuduk kommer bir en ayet Allahu Teala bun
ای گنجون یعنی جون شما خورد شما دار زواج بزوج نه و کاله شما جاری شما aynı بزوج نه مال عبدالله تیو نقطه از وازن اینا ذره پرانتز آکر maalesef ما onun kitabın fıkhı anladın ini kunca ravet cariye nikah lazım niyo cariye miyarik cariye xu gün hediye ebin gün avdun ayı ya kek mino cariye zik kwalazik insan Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in ve lekad kerramna bani adam ma mukerrem biraşt ma cir hürmet ko ma cir yo bar narve en Hristiyan bön Yahudi bön azad bön köle bön yani cariye din İslamı oma iffet namus amanat hudud ren ama cariye çendek tişken bir nikah lazım niyo ayet-i kerime bun bu ey cariyo o köle salihin aynı venkihu bin nikaha bezevejne ayet en kadafun ama tabun kitabın yön açıyorsun işte anladın en kitabın en kunca ravet o yani hilaf mantık diniyo tabii en konu mani ki ma hocam Recep tu en mevzu holiyak tu ina en kerba en binatet Recep ma en mevzu ma bine kalbekir inşallah. İnşallah. İn yekunu fukara yughnihimullah. Eğer fakir ama bebereket nikaha Allah-u Teala ber rızık kön a. Zaten sure talak mawen eğer şuma bmesuliyete hareket bikir şuma humay rabbetes hak o riayet bikir Allah-u Teala yani yo carak şmanı pauten ber yo rızık şımar kön a. Enezik yo. Ayet bin yani ve fakire şma sebep niyo şma azab bemun aleykümselam Süleyman abi ve sebep niyo yani şma azab bemun o eğer şma ben niyet iffet kum mahfiza bikir yo sünnet peygamber ihya bikir ve haram ra khud bir be niyeta şma yo kiyarın bezewij mutmain bian ki emin ben ki Allah-u Teala yo ber rızık şımar kön am min haysu la yahtasib yo cara ki şıma ne pautiyan yo tabii ki ita abne nikah sur vazan vendir pure peygamberoned pure dinoned nikah öst ve İmam Cafer Sadık aleyhissalatu vesselam gun ve likulli kavmin aqdun ve nikah yani her kavm yigvere yo nikah yos yigvere yo akit yos o nikah ve o akit veya o talak İslam'ı ay şinasına enir mavun kaide ilzam yani yo şeriatı eğer yo nikah yo talak olsa o talak hukukan mariz muteber ve eğer mesela yo cinah Hristiyan be talak Hristiyana göre ki hoca yani talak grod o iddet pavut veya iddet din göre iddet pavut ujara peyom Müslüman işkün ayya bizevj iddet o pake o taharat köre dinunun öst nikah erma daha zafamkin manen nikah hakikaten nasil ve temyun nükür nasil hor kota temyun yarıca İtalya'yı yumamahat barman durun çora sarra ya tıqhan barman ana zon bay mıkum yani bay mıkum adayke xoravun adayke mabuna açızın da umbaz mızaf bi tıkumra niye piyara yani zaf muhim nikah esas ki veşbahte keyf veşe saadeti zarre yo aile yani rukun esası nikah ilişki de nikah ermaunin mesela işte umbazı yani televizyon televizyon Türkiye'de zaza binen en ferhang yani o ravaj binen kız arkadaşım erkek arkadaşım kız arkadaşım umbazı mina kena ya seni umbazı diyor kena bana kardeşim ben Müslüman
Yani din İslam'ı yani gayrimeşru yok. On bazen kız arkadaşımla birlikte mabeci işte mapya beci mapya şey tabat en ferhang mahama İngilizce wenden ortaokulu o vaktra denma işte boyfriend girlfriend yani en ferhang garbi o kadar. Bu ite garb kiye kevla kiye bebla ilişki ben nikah ben nikah nasıl bana temin ben nikah diyor mesuliyeti çinya ben nikah vakti ma'lum fihat sadece cinsi olarak se hayvan yo binura istifade kın ben nikah muhabbet çinyo ben nikah taahhud çinyo yani mesuliyeti azbara en mesula ana umbazı mena ana deyke kajone mena ana hayat mena dünya ahiret ma ya en his merdem nevrazın vakti nume Allah ben nume Allah'a dest beniyopsa teniye için ya ma lam yebda bismillah fehuve ebta çimek ben nume Allah'a dest beniyopsa yani bernayo tarafnayo teni için ya enama gara ankada bizdir ayrı nikah zaf mühim nikah ama eğer liberal toplum azad toplum yani azad mabın liberal azad be mana yani het nefsaniyo het güneye azade dikede yo azade fikir insan düşünce insan mağz insan yani insan azad bir fikir ama yo insan azade yani biqeydo band ma en zazdaki biqeydo band hareket kardeş qeydo band çine ve çine şiman çine ana ayra nikah qeydo band pir on ene mena az ene vera mas'ula az ene vera taahhud mes ya ya vera min mas'ula az vera el mas'ula buyurun bele sida Keke Süleyman Tkhayrome Benktenin mikrofon ko akırı Vermiyon dev sari çimun ser şimaya sekin çaş çin şimar kuvvetli Elhamdülillah şükür Allah razı bu veşbehte zevaç seni bana en sual ezpersa Üstaz Burhanettin Hocera yiva şart verin ve gereken nikah bübse zevacıdı veşbehte keyf veşe temelli nikah ayeser mavinden Sedan ayeser mavinden fakat Keke Süleyman sanki bunu kadar az ina fumken fun nikahtiz bin nikahtiz haskerdiş mühim bu. او شق هيرن يعني هم يونا شق استا انا شق برين ما شق دين شق هيرن شق شارن ين شیرو خود ان حسکردیش سر بندنو شیرو خود ضاف واشمن ما حسکردیش آنیز ماونن حدیثونیز ماونن شعر خو tabi وواج اینکه حسکردیش سر وایو واج با ادیو چی واج سلیمان abi hol gösterdi bir kez. Binate insanın o hayvanın zavacının yok farkı. Tabi püre hayvanın ya. Tun hayvan est az yo misali kedum. Hayvan cinsiyet öst. Şehvet öst. Ama aşk çinyo. Muhabbet çinyo. Yani haskardı çinyo. Püre hayvanın ya. Tun hayvan est. Yarıca yo umbaz mir yo video arşavutib. والله مواش اشمار باركر وقت ما خبيرك يعني تشغيل الدنيا مشغله وتشغله نوردون ان تدي طاير الدنيز الدنيز قشوبون اين را يو كده طايراسا عمر خود در باندانا در يو راجع انباز خودي veya انباز خودي پیاز زوجي ايا راج يعني ونانا بزر پیزر ونانا یو راجز وقت انباز شه یعنی نر بنا مای بنا وقت انباز شه سه هونه او تایر شن او راج verین کنجا یو بینون دیو او بی عاشق یو بینون او کیان نو پیرا شن اوجا یونا گرن ونان زر پیزر هن ونان انقدر tabi tayrızız hayvanızız ama
hayvanın genelde umumen aşk, çinu, cinsiyet öz, şehvet öz ihtiyacı xود yo binun zafi caverdin hin zafi veşpan koyim. Av insan yani taahhüt, mesuliyet, vefa, sadakat, dürüste, raste, amanetdare in insan maşallah haber döndün ki Mario Vaş Süleyman abi. Bırakın hocam ayge Guaşarıya makin, şey makin, ayının körünü silimi karşıvana, şavuşma körünü xeyli program maz weş için o programı tadı, o program bol, tadı vaş, yani Allah kemuniyetini, Allah bu masada kemlik, çünkü saat, uzun saat, yani xavat etli zafa, ay Abdullah Hoca gelek zafa. Allah şumara razı, Allah şuma masada kemlik ma otur var. Süleyman abi, adiyo çi travaj şuma belki Yunan nikim, yani az namaşken o bad namaja dedi matbaiken çi vazın, abun ya Rabbi in zihnime semet zun zazakiye akır. Amin. Renk doğu akardı. Renk doğu akardı. Zihin bir kelime nevi o vakti asır dendeniz yani ben a kelime nevi en roş şamaga muavar inşallah tünçüm nevi mabun. Bəli. O kitap düz kapak siyah sür o ki mavaj kitap siyah Kur'an çi kitap siyah ene izlediğunu kitap siyah kitab-ı raş. Ene Süleyman o kitap ko aho trahu niyence merak ke kitap rengi senin. Dedi kitabı tercihliyor. Yo defter meaz از اون شما توی معنی از اینکه شما چه باش از گلن یو پارچه و شما را باش neyse ama Samet has geldi ki Brant'ın hoca çivi yo şiir Samet ayı baş bacıma devam edin Amre mi kimi cavert az khuyr tena yo gula te çiçeğe Amre mi tenizuna batta az khuyr sabana te darmuna te ilaç Amre mi te khunuma te astune kemen تنوشيب أستو ذرا قندون تما حسبك سر صاروخ تشارنانا تشيرينا تشكرا عمرم تغوزنا بيأتو تشري نيبان تما ياسبك تحرون برا مرانا تبا انعش هاجي غير مفرسانا تدلالا عمرم تبا رندي akıl sarı mı gana? Timi gaj durmalı gana. Bu vinik derdun tura qedana. Ta halima ta malaga amrim. Tipe nasıl en Ertuğrul kişana. Timi caber as-semet bi halyana. Tuhuzun astura zaf hasana. Tisser Vallahi hoca bana yazı çibiyor. Silinmiş bir kusur mu mana. Teşrifa ve teegmina amrina. Yani gerek her cumhuriyette kayciniye koy, her cumhuriyet koy ankada şu veş vaju ankada bir fikiriyor. Böyle. Enki tava defter Mevlana zik mesnevi tezun şaş defter. Defter yo defter din o kadar şaş ab defter. Baş. Allah Abdullah baş. Keke Süleyman. Baş. Yani görev tuğnin en konmadı. Yani binate cini cumhuriyette de en zevacu keyf pe
وشبخته ماون پی کیف وشه یو زواج دایم کردش سمدی یعنی چنا icap کن اینا یو چند نصیحت تبی که انقذو ماری Estağfurullah. Estağfurullah. Burhanettin Hoca yani her şey var. Zare-i derkerde yani zare-i kerde otil var. Ez var. Avil has kardeş o avil caran. Vakti ki o insanı kura has kerse ki huzur izlen, ki yetişmeniz var. Yani o huzursuzluğu ne biraz yani. Vakti ki has kardeş kimse vallahi vakit ne huzur munan ne has kardeş munan. Çünkü vakti ki o yo zevaj وقتی بلندی کجا راش دوا گرفت اول یو انسان بزویش حتی ور زواج مثلا از ور زواج شونی بیا nikah کرد شونی بیا ede neticede avajin tiver matajleri harumi niben yani din mad ismiyeti çini ben yani num harimi ya ve bir nikah insan diye وقت من نکاح خوی کرد مافیا گره مافیا خال کرد حتی زوج ondan sonra ana ma yo binunun saygı sevgi metra en saygı sevgi çerçevesi yani has kardeşi gerekta insan dozi ayar ki bir mesela avajı azume şundumak yani vakti içinim bıkır ondan sonra avaş kıtı toya nivraş kıtı yemek hazır nikar ana sabana ana hatun çişina hatun koğuşuna bad koğuş saban insan yers ben bad yers ve saban ya cini ya cümlet ki terken vejen tıvar huzursuzun hinesin yani ayda avuna avil hasker avil samimiyet fedakarlık ondan sonra yani o çift çıta bol azsa gerek o hayali inzavaçlar yani insan çift kullanmış bir. Böyle şefken. Burhanettin hocam ezina ageren ettuan tu maddo verine tuba temelit gereken nikah bu. Bir nikah, bir nikah yani semedi haskerdiş tenacniye. Nikah yok garantiye, yo akıt yani o ki de teniyen yoca, yo kiyenon peran, yo havatikeni gereka yo hak, hukuki, mesuliyeti, neticeyi gereka püreyi böyle bir yani ankada sekeker inke sekekerdir kızın o yani püre dünyadan adet bir şunu merike çende aşm cinek veya merike yo binot ki bu viyarnen o ucarape seben tunen cinek ya nerede mi bunun hani haves mi şikya o buna fınşın peki tudarraşi ena ciniya itiyadmen veya ciniya se cumiyerde itiyadmende şuma piyaviyarna yo binate şuma gerek yo yo çibi yani ina şuma piyaverdu şuma tu yer masraf ko yetir masraf ko tu yirahes ko yetrahes ko yani ankada yani vefatçın ya yo hak hukukçın yo mesuliyetçin yo yani ina tamam sabah eşya ise ucara pezi anadların bu şiddet mobbing kadın cinayeti bu netice yani eğer dünyada ek şiddet etse hocam ara sıra mahu çikin tilki bunu eleştiri kusuru bun fakat eğer dünyada ek şiddet etse cinyu ser
mobbing esse cinüser, ege kıştış esse, en mesuliyeti eğer dünya hakimiyet İslam etmiyor. Ne? Eğer hakimiyet dünya İslam etmiyor. Eğer dünya kum ha idare kenase, kum zihniyet ho idare kense gereka ager boyun kura var. Ene me romet aha neticet ene çimeno fireze meno fireze en firezeyino ayra yani dünya gereken ne var hiç bu bir fısare nikah serbendir. Nikah sizera bir nikahera ancak cini zarar binen. Başmara Zayıf zarar binen. Hocam yo vaktağı veraştır şiira o zayıf zarar binen. O hol durum yo hol zayıf ne o zarar ne binen. Yani zaten dinizi, hukukuzi zayıfı muhafaza zayıfı no. Böyle. Peygamber aleyhissalatu vesselam haccetul vida'id aynen kadabun. Bismillahirrahmanirrahim. Haccetul ittakullah fi da'ifeyn as-sabyan ve nisa. Yani der hak dehab zayıfunet humayra bitersen humay khubira mekiren ve mes'ul hareket bikiren. Yo kış yo cini. Eğer hakikaten yine hadis Peygamber aleyhissalatu vesselam olsun bun vay hal kıcun ahir zamanır bedestun daykun baykun yendasra yani kıcun on dünya ama kıcun vahar nebejin hak hukukin riayet niken muhabbet alaka cennim majnin yani dayki bayki cir niken ama mayki ager nikah sor bu cumiyar se sayyado naçirvan sayyad yani kunca yorrandi kunca benena cazip di vazon yok eder yani yo irtibatek ron yo ama cini se sayda gera laz ko sayyad das nin ama eğer o çuma hevinin Avrupa dünya memleket madis hakikaten cini zaf laz yom cumhuriyet masraf nikün, cumhuriyet yom mesuliyetin nikün ve laz cini yani laz sayd ben gere cini han laz sayd nöb gere yo vakar hatta ita yo çi vaşmara Peygamber aleyhissalatu vesselam bun hire hab xislet esmun seme cumhuriyetuna xirab ama seme cinuna hol yo yani cumhuriyet tersini küp hol nu ama cini tersini küp yani her ca nişir her ca sara her car nöd çünkü cir leke yön ifet yer namus yer bu bine en hata en hususu bine tersini küp cinir hol ay din cumiyerdir gurur hol nu ama cini bine mağruru bu vakara bu gurura cir hol ay hirin cumiyerdir çıkıze hol niya ama cini beni tapıştık çıkız ne beni tapıştık çünkü idare ki yani mes'ula maliye haye destet hol şuma dikkat bekir ama cini zayıfa vakti nikah çin yapsa nikah mes'uliyet on nikah sadakat gerabim nikah vefadare nikah has kardeş ama vakti nikah çin yapsa cini bana yo mal ve cumhur kısmı tıra istifade konu erdon keş tıra istifade konu erdon keş mahi binin yani inşallah ki azamyon yo cinek ömür khud belki hot hash no das hayat bisab bazon dagiş kanat çine yani cir yo şahsiyet nemunun cir yo yani gururek nemunun yo vakarek nemunun insan vazın yani vakti insan umu ana dünya yani biayiş insan ra insan vazın hürmet bin insan vazın haskardeş bin insan vazın yani cir yani şal yo kararın
yani en واشته انسانیه بیایش انسان را اینه اما وقتی تزون یا هوترا حسن کن sadece هوترا استفاده کن یا وفاکاره چینه یا درسته چینه یا صداقت چینه مردم yani şükür ma şahidi ve ayrı مثلا پیور مملکتون اروپا جنی قجون نورازن جنی قجون نورازن çünkü اعتماد به جمهور چینو نکاح چینو ان جمهور سبا وهار ان قجون بيجون نبيجون ان قج مسارمونن جمهور دز نفر جمهور دز نکاح نورازن قل نکاح نورازن نکاح فراشت مسئولیت استا گره خرج بکر گره کیه بکر گره جیب خورا یعنی بود اما هت بینا که نفر اعتماد نکن انا جنک منا بندانه نه بندانه çünkü Almanya kanun وقتی جنی جمهور پیرا قرفیز جنک اگر دستریز نخفتسه جمهور بخفتسه جمهور گره معاش خورا بنه بد آیا جنک شیا خور یونا اون بازیز گرود جمهور دیده نفر انزون بون مرا همای جوارین ما براشت بون مش ما براش از اون چیزش ما وسوسه کن مش ما براش از اون ضعف شما ضعیف شما ها کنجا مش ما براش از اون قوت شما ها کنجا وسوسه شما ها کنجا ایرا پیور مخلوقات با الله تعالی پیور مخلوقات چت براشت پیور مخلوقات واشت چت مرچک چت حیوان چت اما مخلوقات بیند یو اراده چینو اراده الله تعالى بالسوق التابعية حياتين بزين منظم هوشن أما إنسانون يو إرادة دو أمانة تبيل أن إرادة أيرا مثلا أن اكسيستانسياليست يعني إنك فلسفي بيعيشتر قافي خو شغلنين بون أصلا أن بله ما بيل أن عقل وإرادة الله دوما أن عقل إرادة دوما ببله ساري ما نيش كن هول بشغل جيد بشغل yani akıl ma irade ma bir bele sarima. Keşke Çin'e bin ma daha rahat bilse mahlukatın binun. Ha ama en akıl ve irade Allah'ın doğma eğer bir vaşte yeser kedo yuvaşt ma o kadar akıl irade ko beşuğunsa o zaman bekeş mavun ke insan akıl irade khora ço narahat aşmar baş enike ma başlarken ve hol dikkat bikir insan belki nimoyo insan re ardon nimoyra daha zaf hafta diyor der hirre şim alkol şimeno o akıl ko irade ko kad devre dışı verdi ke ve ta demi az hoşyari varahan nange khamro zamr bar khud minhan ve mi gurizan az khudi dar bi khudi ya be masti ya be şogl ey muhtedi yani sebep bun bene işare ra berren bene işare ra berren yani en ayb raqiyo ayb alkolo ayb muziko festival nazon en aybun gen akıl khu bene devre dişizler he khura ramen peçine khura ramen be masti o sarqaşo ve yo meşguliyet ha ke insan khura ramen ke irade khura ramen çünkü o irade vakti kedo humay var o irade o kadar nişubun nasatır rahatsız ki o vicdan rahatsız ki sebep tane rahatsız yani خوی را بکر سکن از قفا وین قفا وینای چنو yani akıl خود devre dışı ver bana irade خود devre dışı ver bana rahat bu işte o mayın felsefe biayiş yani bana hak ama vaktin tön irade خود kaydo humay var tön neşi nasıl ben bale sarita akılız ola akılız o kaydo humay var merdem neşi nasıl ben bale sarı ben akıl şeytan akıllı ama teslimiyet çine. Akıl bir teslimiyeta, akıl bir imuna, insan ben sahil selamet. Nikah, semet cinuna muhim. Nikah muhafızı. Ama eğer mürşelik mad, min insanın madiz, tu insan es, grup es, az mahrem o, namahrem o, namus o, az mahrem çöy niye, az namus çöy niye, az eni niye, itara başlatıyor. Bu itara başlatıyor. ve ana mahreme namahreme diye vara niye kiyemen niye ailemen yo sürü sera şeş otay kış ya bayk khun nebinin ya deyk khun nebinin eni sabab bir deyk bir bayk eni gara çi merhameto çi şefkat nesla bin yani bahs muhim ay Rab Peygamber aleyhissalatu vesselam hakikaten eğer vakti azam min in şelikit
او حدیث پیامبر دا هول فهم بن دا هول فهم بن ای تو پیدون ما ابنون ما حدا ابنون فهم کنن نه ولا غير ما ابنون دا هول فهم کن النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني يو ان يجادرن فمن تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر الشهيد يعني وقت انسان بنا خراب و وقت اخلاق بن خراب كم او وقت او زمان یا سنت میں احیا بکر پیامبر علیه الصلاة والسلام بون هند ثواب یا شهید یعنی ثواب گن و نکاح سنت منو کم ان نکاح را ان سنت را خو آچار مرانیو ان شرطون الماهت جین ان ورد حدیث پیامبریز معنی زاف وشما فهم کن یعنی حقیقتا نکاح چند مهم سنت پیامبر چند مهم وقتی یعنی انسانیت بنا خرابه و فساده ورازیانا خرپیایه ورازیانا او دنامت وقتی مردم بهش یا سنت پیامبر احیا بکن حقیقتا کیا زاف مهم و کیو گرمن آیلو گرمن yani bina cevap verme bak Peygamber aleyhissalatu vesselam bun ahir zamanı yo süri kıjyen vay hal kıjun bedes daykun baykun yanra kıjun on dünya ama vahar kıjun ne bejin kıjun on dünya haskarda cin muyajnin kıjun on dünya kıj ayak germeni ne vinon ana hunzarana yani tecrübe medyo yani kıj almanon itya omen kıjun mara zaten her veşke şımar mesela تاسه یمی گرمن استا تم دیکش شمار نون برازنا وقت شما مدرسه را مکتب راشین کیه یعنی تم نون گرمن ور گرمن تاو اسم چونو یا ان طبیعیو yani yok kısa mesela insanın cini cümerşin daha kıcın on ay kıç ber nezun çocuk yuvası ucara bir yer ber uca bakıcı bir yer ene bir yer aynı para huncizgin dun o kıç germene ne dinin o kıç merhamet ne dinin o kıç şefkat ne dinin vakti ene neyse yani o kıç ben problem ne o kıç kura hayır binin ne o cini cümet kura hayır binin yani kede humay mara vaş eğer ma o kadar kiye xo piaran فامیلی خوب پیارانسا حقیقتا ما بین yani hem وشبخت hem سعادتمند en mühim ay din baveriya ya rica yo cinakme ve vazan yo İslam edbilzeviş ama bazı inanmış nimen ama marema nikah لما بقول مرة إيك التهاون از inanmış nimen az baveri mi çinya ما nikah baveriya nikah bu mübaheler manumı humaya bun yani huma o her şey binun etvina huma kabul niken kaşma buna ben mani az inire hasken ama tvuna bu nume humaya etaha huma kabul nikena nafer tu vakti mara benasa mahram ve namahram birazin hak hukuk birazin etay kabul nikena o yo çıktı kabul nikena senit bin zarzana mesela ana ve nu matı kim ne bine matı değerli belki yani manılın yani ama ene kem değeri niye kem erdişi niye ama tahainin kabul ne kana vakti kabul ne kana sa obtesini imza kana biniye mide akıl gına sara ve kabul yoçu merdim kabul ne kaza imza bekirse meba ene ciddiyet insan yani ciddiyet nemunun o insan ben zürker azar ene kabul ne kana ama azar bini imza kan baveri kay muhimma yo cini cümle vakti akd ken vakti nikah ken yani baveri ena benome humaya mahen hayat dest bekin hak öz hukuk öz amaneti asta yo bunun mahyaneti nedir Hristiyanın vakti mara birinin yo vatayını zaf yaşıyoruz hakikaten keyfmiyor marad eni bun yani roş tanget roş harayit nüveşit veşit masaz don işte ma yo bunun canı verdin hakikaten goş yani vakti cini bene bir ihtiyar bene bir nüveş veya cumhuriyet bene bir nüveşse insan nata vetya yani çim çağırnesa ana insanate niya ana vefakare niya yani ma'lum ciniyo cumhuriyet baveri mühimma yani yo çimrabun dünyara hayat yo çim müşterek yani kıymet yin bir kıymetun sır aile xwe familya xwe ren tabi weşbaxte faktör diyiniz veya şıka diyiniz baveriya şıka hirim has kardeşiyor. Seda
yani temel guri tilki bun püf nokta. İzah kemar. Fakat mevzu maddergu ve maizi hemen hok ediyen. Keke Süleyman mabine sohbet bipir. Keke Süleyman. Defter din akır. Defter din akır. Defter değil için yo defter teno. Yo defter. En haskerdi ser gerçekten yani bu insan zerre kula çoy hasbe kayın yo kevli bişin. Kayın ni yukurat bilfin. İnke şuna yapıyor hikmetiyle hem zevcaya ayrı mağlubiyetten yine zevcaya. Vakti göçü koğu içine, göçü hakaret içine, göçü etrafı kari kalabalık içine kolay insan içine ben yani niben yani yers niben teber niben. Vakti haskerdiş bitti. Valla pek haskerdiş hatta kayyum ayaz o evliliği ma var. O ki hatta o çift ben yani o zavaş ben. اینکه من شما زون مشمارا herhalde daha avil mevafı muavirin ده هزار یاد بقنسه مبر چی خاص بکنه اما دنیا موسى عملیات کرد تون شخص میه بر Balıkesir'e miye Bursa Mağar خاص konu. Yani Balıkesir o بعدين Uludağ'da tepe göre tenadem verdi. Şesler aşağıma, şesler. Vaqtek has kardiş çini ben. Han aziyet unten, بعدين ardın. Mümkün yok. Demek ki has kardiş peki ye canlı verdi, ye berdard. Vallahi ye vaqtek kemoterapi verdin, ye benden mi? Vatende bir zar. Eşin yer. Bu anadan mı kırpıldın işte ya. Vatem yerde seni fark kağıdına bir kanser yerde iyiye cevap verdi ki teraknuş. Yani o tür çizim yani bir gayret çizim. Vakti veşit tercihon ama vakti veşit cevap verse ena namussuz diye başka toya yani başka yok kelime mi vermiyor. Yani bir namussuzluk oynuyor. Vakti madem şuma ume yoca şuma zevci şuma hayatı birleştirmiş ki gerek hatun peni şuma devam bik. Hatun peni. Böyle koğu kış koğu ufak tefek koğu ben. Koğu Türk'ün ufak tefek maevu burada kusurlu Azam nüsaneti kelimenin te Türkiye bana da teker nüsaneti. زون حتى چیزر نیوشی رحمتی سر میو ترکی می بسته ورشت ترکی بسته ورشت هی وقتی ما آیا باتن ilk yani o avil yani çim mi binde yani o çiye onun mu çimun ver aya niveşiyi aya rahatsızlığı yani Abbasya yani o tür zaten bir azizken hin çi var. Şiir bu. Eğer vaktiçma müsaade ederse ki tilki aya şiir bu. Kerem Hatta mübeste vuruştu. Müva beste var. Vakti çi diyse var. Tevin en binated ez yo şiirbun, çomranı bun şiirbun, zerem yani şuman kadekin inanı ben. Haskerdiş dünyara vaybet, kin nefret bin lengut taybet, zafra zafet, tayra taybet, kumo pil burun ko holzon, maçına vaşt ve aydun. Vergir meşnar vermet, mergir gunir mergmeb, se varun visarib, fergmeb, komo pil broko holzon, maçın avaşt ve aydun. Bakhil çıkıt çimveşonu, kışte ave red teşonu,
bire veriyor perişonu. Como pil grön hoholzon. Maçın avaşt ve aydon. Zerhirab dünya hır tengmek. Denglabmek zaf ve lengmek. Bir hud aştip çoyit cengmek. Como pil grön hoholzon. Maçın avaşt ve aydon. Kanaat yo zengineya, zerveşeya, zerguneya, bahiletim tenguneya, como pil grön hoholzon, maçına vaşt ve ayidon. Gweş pa mek hay huy dıma mekür, gweştariye kalp ho bekir, velo aryek egmin dekir, como pil grön hoholzon, maçına vaşt ve ayidon. Ni kayboğaz, ni vayboğaz, ni zaf boğaz, ni tayboğaz, ni zaf ercun, ni vayboğaz, como pil grön hoholzon, maçına vaşt ve ayidon. Fakir vun heyvah pir dünya, maçı diya, çı ne diya, tıçare çoyid neviya, como pil grön hoholzon, maçına vaşt ve ayidon. Keke Süleyman, Kerem Bekir. Eğer şiir inke mehat niye? Yani kusurum inşallah başka programda çekin. Çünkü helek zaman bölünmüş. Madrava yo defter tenanyo, mazun yo defter tenanyo, tabi niye yo defterde? Kod verdi. Evet, yöne defter است ما ay destek mi vraş? Ay destek ihtiyacı. O ay şiiri zeyno hat binde ayda mihin. Ama çen her defter de ismi ay defteru tek ken a unen inşallah. Ay defteru ken a. İnşallah. Zalim dünya mat Zalim dünya matıda yok hernidir. Zalim dünya matıda yok hernidir. Her aşk oldu, her aşk işte ne mazaftir. Her aşk oldu, her aşk işte ne mazaftir. Bısırmune everçimun kışten. Bısırmune everçimun kışten. Ya hırabi yok tekobi şıramani edim. Ya hırabi yok tekobi şıramani edim. Eyvah dünya zalıma hayına. Eyvah dünya zalıma hayına. Kete çoyer desni bana ahapina. Kete çoyer desni bana ahapina. Ana dünya hape kahdum yarana. Ana dünya hape kahdum yarana. Çıramani zulmeni yema sevenam. Çıramani zulmeni yema sevenam. Dünya benga fakirun irketenga. Dünya benga fakirun irketenga. Yetim mazlum kırken ezdin
vermem yetim mazlum teşken ezin vermem eyvah dünya zalıma hayına eyvah dünya zalıma hayına kıtı çoğir derdi bana akapine kıtı çoğir derdi bana akapine. السلام عليكم. أنا مسرفين فوالا تخيل دست نبنا. بله. سعدی شیرازی بونسا تزون اون دنیا سرون اون یار ناپایدار دوست مدار دوستی را نشاید این غدار غدار یعنی غدار اون بله. دست پایدار نیو یعنی نمونن ای دست میر اگر انا دنیا دست بینسه گرهن غداره ما نکرده انقدر ما یوبینو را نقرفنه demek ki دست نیا اینکه ماین چی و وقتی yani منو یه محیات خود birleştirmiş که محیات خود بست پیا بستش birleştirme یا hedef مالdik mazun zazaki itya yani ver ما اشكن انقدر واجه ما وقت ما اومه yoca ne اومه yoca bir araya gelmek ama birleştirmek محیات خود بست پیا bestiş birleştirmek. Yok. Aydin başka yok programı. Yuna veya Sobina. Tabi Sobina Yuna bine yok farklıcık binatı yine düz. Ay inşallah dersi Zazakid veya sohbet Zazakid masör çekin roş şemme. Yuna programı veya Sobina programı. Ma Yuna ve Sobina bine yok farklıcık o binatı. Ama ma چقدر ممکنه مثلا ما 5 کلمه زازاکی بشوغن و انا ملت کامل بشتری کنه و ان کرسی ما مجلس ما را هر برنامه ما یو ده هیره کلمه 4 کلمه نوی باطه نوی زازاکی و bir bekir. Buyur baş. Yüz bun mesela bundan sonra enir baba ise Cuape. Enirape tabi. Devamında mafhum. Ondan sonra zaf şugundan ondan sonra cuape, demape, cuape ma kelime ma yoniye denni zafiye. Malzeme zafi. Hocam cümle-tü peyin cümle-tü peyin az ona yen has kardeş ser. Evet. تظن عارف ما بونسا عارف اسلامي يعني ان تصوف اسلامي يو مفهوم کو رندس veya yo batı rندس من اصلا پیور کائنات بحث کرده شو پیابسته یو بینو مثلا عشق که یونهتا نشنا من چند یا بو از دنیا نوردانه یک کاشکنه هت خوا این çekim kuvveti bunla yani kuvvet kaş kardeş kuvvet kaş kardeş. Ben en kuvvet kaş kardeş, en has kardeş mahlukatun binun mesela dünya ve aşk mı eniz ye ayge hatata yenir he doğru yenir girin aynı kaşken het ve en kaş kardeşiz alem ma arif ma bun bütün kainat nasıl ye düzen ye bahas kardeş yahu pay yani aşk mı rajo dünya ve en sistem biyo cazibe biyo kaş kardeş pya mesela aşk bu aziz dünya ne verdana yani hatta yera bir sanki kıcı dünya var itabendir itara o hatmış yok ay diniz has kardeştir İmam Cafer Sadık rapersin bun mal muhabbetu fid din yani din der din muhabbettir bunsa has kardeştir bunsa İmam bun الدين هو المحبة دين has kardeş yok has kardeş Humayra dest bekin
بون وقت تو همای را حس که تو شناسنا تحس که تحس که سا تی اطاعت که اجاره پیون پیغمبر تو شناسنا چندک تو شناسنا عندك تترا حس که چندک تو ترا حس که عندك تجري اطاعت که یون دیک بایک چندک یعنی دیک بایک حق حقوق انتظونا تترا حس که تترا اطاعت که ین جنی جمعیت چندک یو بینون را حس بکرسه عندك یو بینون بین اطاعتکار نوازن او حس کرده ذریه بشک امام شافعی رحمت الله علیه بونسا ان المحب لمن يحب مطیع او ادعای حس کردش کن اگر راشت حس کن یه رسم واقعی کن arzuy اونجا yani gürek karek ne gün ki zerreyi beşik muhib yani has kerdera muti' bateye kön dinet hakikaten muhabbet ciye zaf ve ellezine amenu ahabbu eşeddu hubben lillah yani ayıg ehli imune muhabbetin verahumay zaf kayım zaf şedid zaf pik işte en muhabbetin şedid en nomeyi von aşk tu insan von Kur'an'da aşk yoktur. Kur'an'da aşk vardır. İşte şiddetli muhabbet ayet. Bu ki ayet var. Eşeddu hubben lillah yani tabi hevere müşrikun ra baskın ay yani putun ra filan bu gize putun ra haskin ama ehli iman verahumay muhabbeti zaf şiddetün zaf kayım zaf diyedir. Ayra ma baverkin din muhabbet din has kardeş tabii ki has kardeş zerre ki has kardeş kıcun has kardeş cinek has kardeş cini cumir ve vefakare inni pür eğer berreze humay şekil birse mar ibadet ve sadako Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yom miyarik eğer şun xeftiyon ve rızan lillah yani niyetiye ve has kardeş ki ho cinek ho kıcun ho yo lokme nun on zerre ki ise yani o lokme nun cir sadaka حسبيون إتا نقطة نورة إن شاء الله بحثك ما هنا حفتات دوم كن هما أكون شاش نحب يعني الشيخ ما هما هم منده بله yani temel çiydi zevacıdı temel binate cine cümlerdi veşbehte temeli nikahis ehemmiyeti sermavbinert emiş Zafiz veş hol hocam marizahke keke Süleymanizi yani yo misal guni o çiğd itihat fedakarede has kerdişidi efendim belki o şiirdi ak müsaade ederseniz ayıp bele mapet şiir tıkaydnen از تماشاکارو خور اتحاد teşekkür bik İlham Çağrı Tekin İsmail Afan Tayyip Malatayip hocam Malatayip yo der hak vellezine hum biyar ekran tebindir ezbun ayet vellezine hum li furucihim hafizun Sure-i Mu'minun vasıf mu'minin derhak aydı ma inşallah derhak hukuk cariyeti marvecek kalbikir en mevzuma akır ma akırsa manışken marvecek yine racim mavenden malın gavun kıymetini vayizik bir o bahsikum muhim çünkü en bahsatsa en bahsara zaf karunken mava ama karın ma bir sebep yani bir makotiş çünkü ayet-u antedabun kitabını honuşta cariyer nikah lazım nü nizvan içine lazım nü ikram ben ya o kadar nü ki min ayet obun cariye o pela o salihun piyonun nikah lazım şimdi kuncara bele ma ceyo uydurma hadisek işte yani benume hadis ama en uydurma yürümer benume peygambera sehunzar ziyad سهون ذره ده سهون ذره زیاد زور به نام پیامبر عامه باتش
Ayra Kur'an huma dastet kum vate Peygamber vat şuma diye eğer vate Kur'an ne tapışnıyorsa ben nomi mena o vate ise zura berzen hediyesya aya meraniya. Çünkü Evet. الحق لا يغير الحق يعني حق لا Mader يقتنع hakkınız böyle mader hakkınız kalkin hocam. Mustafa Karadağ salondayama ve aleykümselam. Temaşakar aziz en bername ma velakene hem WhatsApp'ra velakene hem sayfaya kodu bariken velakene ve zat merdim şerbek istifade bekir. o Kanal vate usul onu Mala Abdullah الحق Evet. لا يعارض الحق حق ضد حق نيو يعني o vate Evet. peygamber çile vate humaye o vate peygamber binata diyor zıddı yo taarruz Evet. nevrazı. Buyurun. Böyle kanal YouTube maz abone bilen ve ma en destek bilma. Ma itihat bername hukadnen pe şiir keke Süleyman en bername ma hitam bilen fedyen. Bu masrumete hayır bedu şeveçma hayır nüb. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Keke Süleyman kerem. Ne doktor bıraktım, ne de otacı. Dediler yoktur bu derdin ilacı. Gözümün önünde eriyip bitti. Gönlümün sultanı, başımın tacı. Gözümün önünde eriyip bitti. Gönlümün sultanı, başımın tacı. Cananım cananım, canım. Yoksun diye her gün her an ağlarım. Cananım cananım. Sabotaj est. Sabotaj est. Hackerın hücum ke. Sabotaj est. Hasud ne verdin keke Süleyman var. Rakip ye. Mutlaka rakibi yiyor çike. Böyle. Sabotaj ke. Neyse. Ve aleyküm selam Halis Çetkin. Pozita Ali. Böyle. Keke Süleyman kod. Huma sümeti hayır ve esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hackerın hücum